yang sakit kita sakti kemudo mau kade so adat se Ratu Judane pamiarsa bade tipis sana kesumian titiang. Titiang puniki saking seke gita santi kemuda mekar desa adat sedang gumanti pacang ngaturan panglila cita inggih punika gegitan. Sakewanten sudurung titiang ngaturan ayah lugroyang titiang ngaturan pengasung karodrui. Om Swastiastu. Sana mangkin gumanti pacang aturan titiang temang dangnang sana pulih amongan inggih durusan Swastiastu Ratu Idodane pamiarsa sareng sami pemekas Ratu Idodane bali tipisane kasumayang tiang rinemonen galah kadi mangkin mo kadi purwane ngatur titiang dan lali titiang aturan pengatung karo kaduluran antuk Om Swastiastu titiang ya temo Nawaga ratu ko enten di tiang maja ngering Ratu Idodane sareng sami ring ketunan di tiang ring kekirangan di tiang
Kadamana Nawagaratu sangkanen meled mana titiang gumanti presiden nyareng ratu dadane makadi penglilo kita Dona Satara Napi malih ratu kenistaan titiang ring kutunan dewek titiang rasa tuna sastra naler tanpa guru menekaden yane Tanah pisan manut rengine rumah seratu ring pedewekan titiang rasa dan manut minik ri sejeronan ngiring ratu dadane kadi mangkin aduh titiang janten pisan ratu ring basa basite yadian paribasa rasa popolosan pisan kado ring ratu dadane sareng sami ya Mogi yang widi Dajian pun kadiasa puni kering kewenten titiang banget pinuna titiang dumugi sida ide yang pramosese mapice asung warunugrahan ide ngecen titiang dondona angin Paican ide ratu dumagi sida angin titiang nuntun padewekan titiang nelebin daging agamu wandang ida Napi mahawinan kadiasa punika rasa purun langgana pinunas titiang rianto kenide preside mapice sinar galang pinaka sundih ri sejeronan manah titiang Jerah
de raris paisani de galang padang jabo jero ring jabo kelawan ring tengah. Inggih arapi dolan di pamiarsa sami. Sane mangkin pacang lanturan titiang antuk pupuh sinom sane poleh amongan inggih durusan. Jaramanen dada samanusa Nah cening pianak bapa ajak mo. Duaning aget dek ke bos jadi. Dadi manusia keraos utama keraos angin. Duaning utamu ke bos ke manusane jalan jani ajak mau kejang ngardi ane keros melah dini dijaga. make waken nyamo Sanicen lantas patut anggo dasar tuah jani sing jadalan donyen pati di dewa pacang mau kewahan nyamo berhayo apa buen lantas rikahnya kang jening pacang mau tingkah utawi melaksana kanti lantas nyakit ang nyamo brayo yang dadi ban bapo keledang pesan tenyening manti nah sangat nyen pongide bapa pet prade ada suiterone utawi nyamone ane ketunan jalan-jalan jani benin aja mau ke jani Johananing ane bos ke bos letuh lantas dini di gumen yang kaposida nyen bani dewa jalan-jalan tu suci angin ring bayu hidup belana sabdo Duaning dewa ke bos dadi manusia ngelaran sane teri peramana bayu sabdo kelawan hidup doa ane patut alaksana ni dewa panglukata wah si doni medan donemu ayu nyen patut angon jening dasar itat kalau
masjid kang jagat dari kayo parisuda nenyentu pagekan Paco taruro yang subuh lantas pageh bani dewa ngameng pramana ngelaranane ka bos dari kayo parisuda sinahantar nyene dewa ritat kalot ngungsi jagat sekala kalawan skala Inggih. Aratu pamirsa bali TV san kesumiang titiang sane mangkin gumanti pacang lanturan titiang antuk pupuh durmo sane boleh hamongan inggih durusan ngiring mangkin sarang nelabang agama Karatu idadane pamirsa sareng sami ri sejeronan kauripet iratu sareng titiang rikiring mercapada ngiring-ngiring dab-daban teleban daging-daging agamun maka jroning ati nawa ratu napi mahawinan rasa purun mo kadi titiang ngatur-antur maning iring ratu idadane kadi sapunika wantanika pinaka sulo ri sejeronan pakayunan ngawe sinang janten wenten angin sesuluh ri sejeronan pakayunan nika kebaos taler ngawe sinar ri sejeronan arjana muang pakayunan ni ratu darmo newanta wenten baos Darmo ngaranen kepatutan nika taler kebaos kasugihan riki ri sejeronen pikayun sane ratu nika patut utama yang riki rese kantonan nyeneng tur maning maurip rikiring jagat pado walu ya genang
angen nyang Baijan Saduanen punika kebaos presida nyang reswecane Dyang Pramosesa riki ring merca padu. Inggih Ratu pamirsa sanemangkin gumanti pacang lanturan titiang malih antuk pupuh ginado sane boleh hamongan inggih lurusan males ngeko neto kuta Likanya kan jagat buka jani nyening ngekoh males si dewone jalan-jalan cukutang johan pesan jengai dincapang malam sedang melah cening nuhane madan cerik patut melajahi jalan jani jemetang bayang sukan jaga nari subane lantas cening ngamulihan ane keros kebisan boyo je pacang angin nguber punika kesugihan Jakarta gumantene dag lano tujuane boyo wenten sios wantang ardi puniki jagati pemekas mangna sida deg-deg lanuh gemah ripah leuh nentan puron ngawe biota yen sampun rare sami ring uning sampun pasti kejanten pisan puniki nenten pacang ardi biota iri-kiring jagati widiase bikole ngajagang dharma ngiring-ngiring aja gang kedarmane racu sidadane sareng sami yan sampun sida raris ajak sane ke bos kedarman sinah ide Sang Pramakawi pacang sering angan inggih Aratu pamirsa beli TV sanes kusuman titiang riantukan titiang kebando antuk galah ayah titiang ring galah puniki gumanti puputan titiang rawidriki antuk Pramo Santi Om Santi 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 Om